một mili ITP doi bandet niki sedekahan hadit dait lemak tu dalam kubur. Lalu kadang-kadang si pelit-pelit bapak-bapak ni amun berlalu berjumat dan cari jo kepeng. Aneh bapak-bapak mau melalui berjumat giram jo kepeng ndek. Nggih, apa menjauh makan-makan jo kepeng logam doa menjauh. Jamum tamak jok masjid loian ya dait. 1000 jam tamak jok kota amal 1000 jam dait. Lagu jarang ngendengan milih tak apa arano milih tamak kepeng jok masjid sabeli-beli. Sakodek-kodek doa mun kelin-kelin. Beli balin bapak subhanallah. Demin wah meninggal dunia dengan toa anipi bali niki. Mu anak kan pesiak bali niki. Demin wah manu para jemaah nu tak iruk lalu isin pedara kai ke beli bali. Demin mati mu yat pandi en mayit niki. Ina anikian tepan. Ternyata mungkin para jemaah hapun ina anak kanu jeding tu dalam balik tu jeding balik jeding niki. Boyo ni kena anak-anak nimbit tetap pandi amina amniu ni kena pakati dalam balik le. Ti dalam atau dua honek kena. Ini ndek tu dalam jeding tuang gundik mani tamu laun nun. Lagu no rua ni bibu. Mapo ni beta kapandi amina amano niki betau aneh tuang guru ele no tau no nombe ke belo biwi kena no. Tombe honek kena tu ele bawa rampung tereng anu. Batur. Loe entan begibah. Yang penibu-ibu memilih terhindar ele begibah. Baca niki doa hingga sembayang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam niki tiang pelungam sami tiki can sehat insyaallah taala zahir batin. Mudah-mudahan tiki can umur sak bilu umur sak barokah. Mudah-mudahan tiki can rezeki sak barokah. Mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Amin ya rabban ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina
wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Iki amalan namut mili meninggal husnul. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Barang-barang ibu-ibu. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina na wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan akhir ucapan niki kalimat la ilaha illallah ia tanda dengan ninggal husnul khatimah mengucap kalimah la ilaha illallah. Barang-barang zikir la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah niki ada isi ladang niki isi zikir. Enggak lemak mutmating kah tahu zikir kah tahu sebut kalimat la ilaha illallah. Sampun sak masih aksiru min zikrillah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Pada luwih kalimat sebut kalimat la ilaha illallah.
Nggih para jemaah sadaya yang hormati dan muliakan. Mungkin malam niki tiang pelunggum sami ara elik tau sak mulia niki majlis zikir, tentu sekali niat pelunggum sami mudah-mudahan pertama hadit mau ridhan Allah Subhanahu wa taala. Saya tendah malam niki tiang pelunggum bertepatan dengan hari malam ke-40 dari meninggalnya almarhumah nggih papu tiang papu saya papu janah. Mudah-mudahan nggih almarhumah tekican husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nggih para jemaah yang dewek tiang hormati, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terus bicara masalah akhirat, ya bicara si tiang niki masalah kematian, ndek karaos masalah dunia, ndek karaos masalah kepeng, ndek bahas masalah bangkat. Dengan mun pelinggih masalah bangkat je lebih tahu pira ajin maku nggih, pira ajin mumtaon gabah mumtaon ajin nggih, tiang dik tahu raos niki-niki engan di narak bidang nggih, tiang dik ko bertaletna tiang hayak raos makin adalah akhirat. Kembali akhirat ya raos mati ya raos lantaran ujung-ujung setiap manusia yang meninggal dunia, kullu nafsin zaikatul maut, setiap dengan sak benyawa pasti dia mati. Nah iat bahas masalah akhirat, iat bahas masalah kematian. Hingga dinarak dengan dia andik mati, iat mati doang pelungguh pada bara almarhumah. Ki pelunggum sami makin niki ya tunggu giliran tiap meninggal dunia. Yang mudah-mudahan tiang pelunggum sami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tercerita tisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yursilullah taala nggih ilaihi ba'da mautihi inda hamlil janazah. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak tatkala tiang pelunggum sami nggih meninggal dunia, kenyakan sak tiang pelunggum sami terjauh mayit tiang pelunggum sami jenazah niki lalu terpandik limit lalu terjauh ojok masjid sembayangan mut terjauh ojok kubur. Nah demen tiang pelunggum terjauh ojok masjid para jamaah, maka Allah Ta'ala perintah 4 malaikat turun gih jok dunia ya seru dengan sak meninggal dunia seno. Ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yursilullah Allah turunan nggih bahasa Nabi SAW ilaihi ojok dengar sak mati ba'da mautih sawan mati inda hamlil janazah demin terjauh jenazah tiang pelunggum sami arba'atun minal malaikati 4 malaikat terpentun si Allah Ta'ala. Demin mak terjauh ojok kubur terpentun 4 malaikat si Allah Ta'ala. Apa unin malaikat no pertama demin terjauh ojok kubur. Nah tiang pelunggum sami faida atau gih ala ra'si qabrihi demem wah tatamak jok kubur demem ya tatamak jok kubur nada ahaduhum, maka beruni salah sekali sampat malaikat seno. Apa ni sa pertama in qadaitul ahal gih in qadtul ahal wan qata'tul amal. Nani unin malaikat sa pertama nggih pertama malaikat nu berkuih sa pertama nani jak wangkah miak tahu kembe-kembe unin malaikat niki berseru nggih tiang pelungguh muangkah miru pilih dunia nggih dunia sudah berakhir nggih terputuslah segala tiang pelungguh sami kelezatan dunia wah terputus wah dunia makin nah muk karing miak dait tiang pelungguh saran alam akhir yang penbebasa Rasulullah SAW kullu insanin setiap manusia naimun fid dunia, setiap manusia ia tedam hakikat nilik bawun dunia. Piran tiak sadar, piran tiak tuis waktu tiang pelungguh terpetinduk tu dalam kubur ia tiak ngasa para jemaah. Nah nikilah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalud dunia, perumpamaan dunia bahasa Nabi nggih kahil min naim, seperti mimpinya orang yang tertidur. Makin selapuk manusia nyekan tedam lek dunia nggih berembiruan
Contoh bukti tanya ketedam tiang pelunggum sami, makin mimpit jari dengan sugih, mimpit jari dengan miskin. Lagu lemak sa sugih miskin, amun tamu kubur dinarak dengan sugih, dinarak beda dengan miskin. Pada doang tan kembe, pada doang tan tertukak, pada doang tan terbukus kisain potik. Dinarak sa sugih mu terus terpekalu ngarak anatun dek. Dinarak dengan sugih tiang pelunggum kadu jas. Dinarak dengan sugih niki diminta tamu kubur terpekecopong. Kelambi kuku dinarak rata-rata selapuk niki sak sugih de sak jalang pada tan kadu kain potik. Yunin malaikat pertama wah nani wah berakhir dunia kehidupan dunia. Mok nani wah engkah mak tahu bercita-cita. Wah engkah tahu bercita-cita. Yunin malaikat sa pertama. Sa kedua malaikat niki wasani nada. Nggih apa ni sakeduan wanada sani sakeduan beruni malaikat zahabatul amwal wa baqiyatul a'mal. Yunin sakeduan pertama napunin malaikat sa pertama wah nani berakhir kehidupan dunia, nani yang tamu jok alam akhirat. Sakedua napunin malaikat nani sakeduan malaikat senu apunin sakeduan nani dui banda muangkah nara zahabatul amwal wah lalu telang dui banda wa baqiyatul amal sayam jauh mati unin malaikat sakeduan demit wah tepetut apa terpentun jok dalam kubur apunin sakeduan sak masih nani sayam jauh adalah amal. Hamu tuah meninggal dunia ibu daka luik belik balik ibu engkah ni tepin engkah ni epin saya epin dui banda niki yang terbagi isi anak jarin yang penibu-ibu sadewek yang hormati dan muliakan amut milih ITP dui bandet niki sedekahan adit dait lemak tu dalam kubur. Lalu kadang-kadang si pelit-pelit bapak-bapak ni amun berlalu berjumat dicari jo kepeng. Aneh bapak-bapak melalui berjumat giram jo kepeng ndik. Nggih apa menjauh makan-makan jo kepeng logam doa menjauh. Sejadah doa. Lalu jauh kepeng jauh ke masjid templung le kota. Kembin para jamaah ya yang dait niki yunin malaikat sakedua. Nani wah lalu dui banda kah berhak kili dui banda niki. Yang pen para jamaah sadewek tiang hormati adin sak tiang pelungguh berbicara jauh harta benda telik dunia jok akhirat maka adin sak sedekah. Hadis sadai terlemak tu dalam kubur. Yang penarak layak subhanallah para jamaah tuan guru ni jika ngaji tenak ke jamaah beramal. Mau para jamaah sedewek tiang hormati dan muliakan arak dengan budi kepeng niki nggih 50.000. Nggih mun templung jok peraras niki para jamaah 20 mo nade en telung dasa. Apa bahasa tuan guru niki berketuan arap pira kepeng kamu madik bahasa tuan guru. Apa ni berjawab dengan sabaru no? Harap telung dasa ribu. Pira masih kepeng bahasa. Telung dasa ribu. Bungul bahasa tuan guru. Harap pira masih kepeng kamu madik bahasa. Angkat 20 tuan guru bahasa. Apa ni telung dasa ni? Harap pira wan templo mana? Pira mentolok jok peraras 20. Sekat kepeng. Mentemplung 20 karing pira madik? Telung dasa ribu. Teketuan si tuan guru harap pira madik kepeng. Telung dasa bayunin berjawab. Bodoh bahasa tuan guru. Ndek telung dasa masih kepeng bahasa. Harap pira madik mono masih tuan guru. Karing apa rano? Karing 20 masih kepeng bahasa. Sak madik adalah telung dasa. Mbe maksud tuan guru sak telung dasa mom templung no ye kepeng ya masih ya dai telah amon 20 sak ndek em templung seno ya lebih jari tai. Ya ampun ibu-ibu hakikat kepeng samut tamak jok peraras jok masjid tamak jok kota amal yes asli kepeng saya dait ya kekal lemak tu akhirat. Adapun samut kadu-kadu elek dunia makin si beli rokok, isi beli apa, nanti beli bapak beli mako.
Niki jak wah bih wah. Dia dek pattern lemat tu. Dia dek pattern, mara pattern. Hambet dait lemat tu sawam templung-templung ojok perara. Nggih mum templung ojok masjid Kota Ama. Laka ia pemomjok masjid nendek lupa jauh kepe. Tiang mek lalu berjumat bapak jauh kepe. Harus narak le kantor. Pengajian pira-pira no 20 sekat 100 muk templung. Nggih. Lagu sida ngiram berjauh jok masjid. Yan. Berat tunjuk kepeng jok masjid. Coba lu makan jangan. Ane mau lalu makan pira jauh kepeng bapak. Ha? Hamba lu beli maku makin. Nam lu beli maku, pira jauh kepeng beli maku. Ha? Aneh, 100,000 bahasa. Dia mau setumpi. Dia ajin maku bapak, jok masjid mau kembali dia jauh kepeng. Nama tu apa sih beli maku? Gira ngodot le dunia makin lemat tu. Apa sih mang ngodot? Wara dengan ngodot tu surga. Araan lemat tu, nggih. Araan dengan ngodot tu. Lagu cuma dia nara api. Arak rokok tu araan, lagu dia nara api. Beta mak memilih ngodot tu surga je. Lalu nyedot tu neraka lain. Nggih, memilih nyedot tu beta neraka. Jariin para jamaah yang dimuliakan Allah, harta benda niki para jamaah sak tadi elek bawon dunia niki lemak tiang pulunggum sami mutuah meninggal dunia engkah ni tepit. Nggih, in qata'atul amwal wa baqiyatul a'mal. Sak madik sayat jauh tama jo kubur adalah amal. Loe kedik amal niki ye dait tu dalam kubur. Loe jamum tamak jok masjid loe ni dait. 1000 jamum tamak jok kota Ama 1000 jam dait. Lagu jarang dengan milih tak apa arano milih tamak kepeng jok masjid sebeli-beli. Sakodek-kodek doa mun kelin-kelin. Diam dait lemano. Hamum kelin-kelin hak robek-robek no ye lalu templung tu. Memilih kerong lemat tu hayak daletem. Yang pensilak para jemaah sampun sak masih tepit. Ada dengan meninggal dunia ibu niki balik tahun. Balik bapak subhanallah. Demen wah meninggal dunia dengan tawa anipi balik niki. Mu anak kan pesiak balik niki. Demen wah mano para jemaah no tak iruk lalu isin pedara kai ke balik. Demen mate mu et pandi en mayit niki. Ina aniki yang terpandi. Mau ternyata mungkin para jemaah apa ni anak kanu jeding tu dalam balik tu jeding balik jeding niki. Mau ia ni kena anak-anak nimbit tetap pandi amina amni ni kena apakah ti dalam balik le ti dalam atau dua ni kena. Ini dek tu dalam jeding tuang gundik mani tamu laut nuni. Dan bani tamu laut nunin kembe de bani tamu angka ma pandi ente ja dek bani tamu lon perasa-rasa kitit tu to ina ani ni bayrup kamu ne kan lagu no rua ni bibu maponin beta ka pandi amina amano niki betau aneh tangguru ele no tau no nombe ke belo biwi kena no tombe one kena to ele bawa rampung tereng no ni mo niye pihak balai nak mo ni kena bapak. Niye pihak balai nak amani kamu ni mah pihak. Aneh yo ni maneh one kena tetun ya tong guru ndek naku pihak. Lagu kan aku ya tahu nani uni. Mo ngalah hak jari. Mbe tak pandia mo tu. Ma apa sin tebengan ibu? Isin tebengan karung. Karung hak no dengan merampek makin. Wi mate ni. Sugi balik. Mo tebengan si karung robek. Si dengar lalu anu merampek kan. Mo terus para jamaah mo mani unik kena. Mo nani gerah takadu kedebong unik kena bacara lain. Apa sikap pegalengan mina ama-ama am tu pegalengan amaan mati niki. Inaan. Mano masih mo nendek kadu galang tu ba yak sarung galang no si anu unik kena ni siapa no. Jeluang ada ndek bahasa masin dan mele. Dan mele.
Apa ni nenek bekadu tien tuan guru. No kalau puntik-puntik no irebaan no ni. Nah nikilah para jamaah. Ya ampun tiang pelungguh mutuah meninggal dunia. Engkah hatara ITP. Ya ampun berbahasa malaikat. Nani dunia wah berakhir unin malaikat pertama. Nggih wah berakhir dunia. Nani yang pertama ojok alam akhirat. Ingat unin malaikat pertama wah berakhir dunia. Mok nani yang pertama ojok alam akhirat. Sakeduan malaikat tapunin. Nggih sakeduan para jamaah. Manusia zahabatul amwal. Nani duit banda muah lalu wah telang. Nggih mobil menuah terbait, balik menuah terbait. Nggih wa baqiyatul amal. Sakjari masih adalah amal ibadat. Yang penibu-ibu bapa-bapa enggak nak jauh mati amal teni. Hamud girang beramal bersedekah. Hamud girang lu ngaji lagu menggak menurut peta nani duit banda doang dibut kuburan. Dan dia tuah kubur amal, dia tuah kubur amal ibadah aja susah tuan iki. Ya sanani dunia hakikat ton senang lagu lebak mati ton paling jelang. Jelang mati sugih hirup. Hirup pilih dunia ton sugih lagu lewat mati dengan paling jelang. Saya dengan paling jelang dengan sandin wah perhatian akhirat, dengan sandin wah jauh amal. Ya pun berbahasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa Sayyidina Abu Bakar? Bahasa Abu Bakar, Nabi bahasa beliau izzud dunia bil mal. Amut milih senang dunia. Apa sih senang? Mal, harta benda. Izzud dunia bil mal. Dua mut milih senang dunia luian kepeng wa izzul akhirah. Amut milih bahagia akhirat bikasratil amal. Lui amal adin dua jari tersenang. Milih senang dunia kepeng. Mut milih senang akhirat amal telui. Makin tiang pelungguh mendunia apa sit belanja kepeng. Amun dunia apa sit belanja kepeng. Amun akhirat apa sit belanja amal Anda yang beli permen tu amal si beli pahala. Halui pahala mua si beli permen tu. Halui kepeng kan? Mau apa si beli lekuk lemat tu? Mama ni. Nggih, girang mama. Nggih, nah ni pikiran di dunia. Yang pen berbahasa Rasulullah, ad-dunya darul amal wa laisa fihil hisab. Dunia terberamal lagu dinarak hisabah le bon dunia. Wal akhirah darul jaza. Nggih, darul jaza wa laisa fihil amal. Hajarin dunia terberamal dinarak terhisab dengan le dunia dinarak dengan terhisab le dunia. Dinarak dengan terketua le dunia sembahyang dinarak dengan ketua. Lagu mun akhirat lemak darul hisab wal jaza. Ia tak terbalas, ia tak tertupak. Nggih, ia tahu tiap terima ruan, ia tahu tiap terhisab. Dunia dinarak dengan terhisab, ia terberamal. Akhirat ia tak tertupak. Yang pen berbahasa Nabi ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tak beramal, akhirat tak bait upah. Apa upah amil akhirat? Pahala. Apa sama mungkin yang penendek tiang pelunggum sami pendak-pendak lalu ngaji. Nendek pendak-pendak lalu sembahyang jog masjid. Nggih, engan apa? Al ajru ala qadril masyaqqah. Nggih, al ajru ala qadril jarin pahala seno tergantung usaha ente. Jari namut lelah le dunia lu sembahyang, lelah memang lu sembahyang, lelah telu zikir, lelah lu ngaji, saya kena de lelah. Pada makin dunia mutmele mau kepeng lelah peta julu. Menopun sembahyang ngaji lelah. Lagu lemak am terbalas sisi surga amin ya rabbal alamin. Jari ni ibu dinarak dengan tu akhirat dia beramal, dunia terberamal, akhirat no ye tetap bait upah. Ya ampun al qabru sundukul amal, kubur seno ye tahu peti amal. Ye tetap buka pencelengan. Pira ja isi lemak mudah-mudahan selalu dapat mati nggih. Amin ya rabbal alamin. Sakeduan keteluan para jamaah nggih wanada salis. Keteluan malaikat no nazalat. Teluan malaikat no malik turun edemit ya tertuka. Apunin malaikat saketeluan zalatil ashghalu wa baqiyatil waban.
Nah ni kesibukan dunia. Wangkah narak dengan wah tutup kesibukan dunia. Wa baqiyatil wabang. Nggih. Nah ni masih adalah musibah. Kesibukan dunia wangkah narak. Nah ni made adalah wabal. Artian tiang pulunggum sami adalah made adalah tiang pulungguh penyesalan. Made adalah musibah. Nah jari ni ibu-ibu mutuh mati jangkah sibuk isi dunia. Engkah narak dengan lalu pita kepeng. Engkah narak dengan lalu jokom bimbe, mutuh meninggal dunia. Engkah narak dengan sibuk. Amun mangkil dunia mut tenak lu ngaji apa ni? Na sibuk aku ni. Apa ni dengan mangkin? Namun tenak anu sembayang sibuk repot ke. Amut mati jangkah trepo. Ada dengan repot mati? Nara. Nah jarin tiang pulungguh lagu sara repot ni dua si repot. Repot di si dunia atau repot si akhirat. Mudah-mudahan sa repot diri di si akhirat. Zalatil ashghal. Kesibukan sudah berakhir. Kesibukan dunia telah lenyap. Yunin malaika sa kepiran sa ketelu. Yang tersisa tinggallah wa baqiyatul wabal. Masih adalah musibah. Mudah-mudahan dek dait musibah. Amin ya rabbal alamin. Sakempat apunin malaikat niki. Wa nadar rabi. Entun malaikat sakempat apunin menyeru malaikat sakempat. Tubalaka. Beruntung bagi kamu. Unit tekena. Itu lemak demet tepentun jok kubur. Kana idza kana mat'amaka minal halal. Sungguh agatem kamu seno. Udin malaikat sakempat amun solah jari makanan milik bawon dunia. Ya ampun mudah-mudahan ibu-ibu pita makanan saha halang. Pita makanan saber berkah. Engamut mati lema ibu-ibu arak makanan niki saharam maka itu tersiksa tu dalam kubur. Ya ampun mudah-mudahan makanan niki jaga-jaga. Yang pen mati niki ada pir huruf maut, mati, maut ada telu huruf maut, ma, mim, wau, tak, yen, maut, mati, mati kenen maut, apir huruf telu, pertama mim, mutawadiun, milih selamat mati harus berdua sifat tawaduk, dia sombong. Dia main berdiri warung sombong. Dia main terkewut kena si anak kena inak ambil lain, inak ambil lain unin. Kah kena inak unin kena anak kan. Anu unin dengar unin apa ku ni? Mama unin dengar uni. Milih tempuh mama baru ambil toko. Silin dia main terkena inak mama unin anak kan ambil lain amak unin. Kah kena amak bapa unin dengar di man haji. Jalah sombong di dunia. Yang empat milih selamat mati harus bersifat telu ni. Maut, mim, mutawadiun sifat tawadu rendah hati ni dia sombong. Maut, wau, warok. Apa kenan warok? Warok seno adalah tiang pulunggum sami. Ndek kelur tiang pulunggum sami mundi betul-betul halal liar warok aranu. Cukup dengan yang halal, nggih tidak memakan yang haram atau subhat yaran warok engai dengan nak selamat lemat tu dalam kubur apabila solah jari makanan ndek mata ketuan tentang makanan lagu ia pemselamat dalam kubur amun solah makanan yang peluit dengan tersiksa dalam kubur lantaran din tahu jaga makanan yang bapak niki makin jawaan barang subhat jawaan sahara nendek saharap sa subhat doang nendek. Biaran subhat al halalu bayinun wal haramu bayinun. Ma bainal halal wal haram di jelas halal haram subhat tara. Biaran subhat contoh makin tiang pulunggum sabudi bembe atau sampi. Lalu bau ketujur. Lalu bau ketujur. Nginding ketujur no halal no. Ending ketujur mau ni halal. Wat ngending lalu bau. Lagu sangkar mati ketujur dengar. Simpul laki-laki jaga sekali ngending. Lagu sampai mati ketujur no. Sekali ngending jangan mati tetap lu bau. Apa jari no? Subhat taran. Mbe jalan halal wah mending kan. Belangan haram lantaran tetap pembaun. Sekali yang tebing jangan mati ketujur lalu bau subhat jari no.
Engkah ge hanyam sampi. Atau ngawe semele bangkat batur. Nah, subhat no masih. Subhat. Apa ran subhat? Neman jelas halal, neman jelas haram. Mbe jalan halal. Hengan pupa non de ente talat. Ada talat pupa? Amun wah jelas, misal mungkin amun sengaja talat nya haram jelas. Iya anyam sampi ipen misal kan, ipen bangkat anyam sampi. Menanya, menggumana arak sawe eno jak haram no. Dengan ipen iki ya anyam sampi haram bau. Lagu am pupa hak den arak misal dia ipen no de sampi, mut ngawe se bangkat batur subahat lain tama no. Belangan halal dengan pupa den wah talatan. Yang pen halal dengan den tetalat. Kecuali mun pare kan tetalat ni. Gumana talatan. Yang pen haram mun pare. Lagu amun pupa halal dengan sanden wah tetalat cepir. Lagu mbe jalan haram bangkat dengan taon. Bangkat dengan apa sa tewuk ile bangkat dengan hata tengkung tewuk ni kanggo bau. Wah ambut tengkung. Ha? Tengkung hai mempetu. Padahal tu balik narak tengkung masih gini. Mbe de mana ni ne pete tengkung ngam mama. Ni ne girang petengkung. Ya jari no. Apa hukum tengkung? Subha tu hukum man. Dengan bangkat dengan tahun. Apa syarat elek de bangkat batur ni epe. Tewuk pupa hai pen bangkat. Nggih, dakan jan de talat. Ye hak ni bau. Paham ibu-ibu? Lagu mbe jalan halal den wah talat. Naga iya ran subha taranun de taun. Halal atau haram? Halal tu ye masih kengu dia subha. Mun bau jak nendek, mun bau. Lagu ande mak tiang pelungguh mak ngawis jak solahat lalu izin paling solah. Nggih? Lagu berembe mangkin ande tande ende ngan pupa aro ikhlas lalu ipin bangkat ti jedakat ende yang bayar nu. Ndek nanyam sampi mut tahun maniki jak mut wah tahun pasti uli maridahu tahun ikhlas ipin mut tahun taride jak kanggo lagu sekira na ipin anu ande talakun mensili jak nendek. Luwe perkara subhat ni makin. Ya sebab dengan tersiksa dalam kubur, telu sebab dengan tersiksa dalam kubur. Pertama al-baulu qaiman, ay al-baulu ala jasadi. Nggih, telu dengan sebab tersiksa dalam kubur ibu. Pertama tersiksa dengan dalam kubur sebab tiang pulunggum sami girang menek nganjang mama. Girang menek nganjang mama. Ada kira menek ngajang? Engkah menek ngajang. Al baulu qaiman. Girang menek ngajang. Hai menek ngajang. Mbe. Ka menek ngajang. Kembe takut resit. Tahu marah resit? Repes senjok kaing diisit sembayang laun. Ya pendek bau menek nganjang de tenda kurang adab peta tukul tat menek lagu menine tahun menek nganjang sakit jemput dan tahu sakit jemput dan tahu girang ni masih untuk bangkat ngirim mun hanung ibu-ibu nuwu mau keluar ai kabor senjok tu telabah mau sadu no pendek bendang sedia sampak si sampre mulai menek aran ka meno nah nendek no luwe dengan tersiksa dalam kubur engan sak girang penek kain penek pakaian ndek penek lagu yang anjang tan menek reset kotor pakaian najis mau ia sing kadu sembahyang dan terima sembahyang kelayak sembahyang nah ia ampun bahayat menek anjang ya Rasulullah lain arak dengan jika saliwat tele kubur Rasulullah ni arak sin dengah dengan saya le kubur nu bekuih bekaroh
Ternyata para jamaah Rasulullah mentelah anda sida Nabi sin boyaan pelapak kurma sak masiro pisin tanjak ke kubur niki. Langsung engkah nangis dengan niki. Mau teketuan Rasulullah si sahabat Abu Bakar, wahai Rasulullah, kami tanjakan kubur seno pelapak kurma basen sahabat Abu Bakar. Oh, sik dengah bahasa Nabi. Nggih, suara dengar sadam kubur ni nangis bahasa Nabi. Nggih, suara dengar saya dalam kubur ni ia nangis. Kembeen ya Rasulullah penangis tersiksa bahasa Nabi. Kembeen apa tersiksa turun malaikat Jibril ketuan kayak malaikat Jibril. Kembeen apa tersiksa ni wahai Jibril. Ia lantaran laik den girang menek den girang istibra. Den girang istibra. Napiaran istibra niki den girang pelunggum sami niki nggih orah. Den girang orah anu orot nggih den urutan perutan kemaluan nina mama suruh murutan nina mun nina apa ana nurut mun nina janjak kawun jak kawu jak bawa janjakan mun nyekeun menek no aden tetes aden kembe aden tetes engan lebih-lebih mau tua-tua bapa ampurayan gira tahun besok menek den man istibra den man bersih le hada den man bersih idap kotoran niki ara idap le nyeker sembayang sogol idap niki sogol niki nah najis pakaian jarin den sah sembayang yang penamut qada hajat baik hadas kecil hadas besar aden istibra mama penmun istibra mama berbicara mama urut orah angkai julu si mekirit orahan perut ni dia antuk lalu ana petok ona urut wah nggih orahan aden tetes bapak aden tetes apa ada penek taniki ye sebab dengan tersiksa apira dengan sebab tersiksa kubur telu pertama inden girang istibra. Kedua para jamaah kembeen dengan tersiksa dalam kubur al-ghibatu iksarul ghibah. Kedua luwe entar raos batur luwe entan begibah. Yang penibu-ibu memilih terhindar dari begibah baca niki doa hingga sembayang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Membekemumuh niki waktu wudu ia baca doa Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah bantu dak kaji ya Allah. Ala zikrik ada yang selalu lisan kena zikir jok pelunggu. Ada nendek kadu lisan de gibah batur. Ada nendek kadu lisan ladang at niki elak at niki rawasan batur. Yang berbaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik. Ya Allah bantu tolong kaji adik sagirang lisan kena kadu untuk zikir wa syukrika untuk syukur. Adik tetap kena ucap alhamdulillah wa husni ibadatik det pesolah ibadah kaji. Mudah-mudahan det pesolah ibadah niki adin sempurna sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Asa terakhir saketelun sebab loe tersiksa dalam kubur para jamaah lantaran tiang pelungguh makanan yang haram. Ia sebab dengan tersiksa dalam kubur niki telu. Pertama girang apa? Girang menek nganjang al-baulu qaiman. Kedua wa iksarul ghibah luwe entar begibah rosan batur. Hakatelun apa sebab dengan sisa kubur? Sakatelun dia jaga makanan yang halal. Girang kelur makanan haram. Beruan luwe endah makanan haram ibu-ibu. Yang mudah-mudahan arit nendek baik ya kelur daran makanan haram. Misal makin terjadi luwe makin terjadi dengan mama girang lu mancing keros. Mancing apa? Mancing keros. Saran niki bayahan kan? Dengan mancing bayahan kolam dengan bayahan 100.000 sama mancing. Bayah kercis unin paran, bayah selapu mayah pada rata. Memancing niki tebing waktu kan, tempo sejam, 2 jam misal mancing bayah selapu. Lagu arak kadang-kadang batur niki tengah cerita den tahu mancing, edak bau nunin tu laut. Den arak bau mancing. Nggih, mau mayah 100.000 narak bau. Ya nolek jog balik silik sisenina. Engan narak bau mancing. Mu akhir para jamaah mun meli tegronong dan belimpak 100.000
Meli untuk jerunung. Dia datang balik. Kalau bau empat nama ni ya wah ni. Bau mancing berjajahan. Berogong 2 jari. Nah ia ampa aran tiang pulungguh niki riba lintama. Ya ampun mun dek jelas segala sesuatu saat beli nun haram jari. Pada barat makin istilahan beli kucing dalam karung. Den manjelas 4 arak pirit ton dek tahu. Nggih, 4 saat pancing nu ya arak ton dek. Mun dek bisi jawak laun. Nah nikilah para jamaah atau sebalik. Ada yang dirugikan soal ni mancing keros niki. Kecuali berembe cara nangkarin sahalal. Berkiluan model mancing. Pira sa bau taek mancing. Ada 4-5 bau taek sekilo. Ia terbayah niki. Baru nadil. Jadi dia narak rugi. Saya pe kolam dia rugi. Saya jari mancing dia rugi. Hengan apa yang bayar? Sak wahara, sak taek yang bayar. Lagu membarat sistem hak baru bekerces-reces. Niki jaharam jarin. Iaran judi iaran. Apa jarin? Botoh jarin. Haram jarin mutkalu. Nah iya sak makin luwe. Luwe makin terjadi. Pada bara istilah beli kacang dalam dan kanggo monde manjela. Ndek tahu long kacang ni kiara isi na tunde. Ya ampun wah jelas tiang pulunggum sami. Ya ampun kanggo beli. Pada bara istilah makin tiang pulunggum sami beli pare bebangketa. Dan kanggo niki. Beli pare bebangketa. Anak beli pare mesti masih le bangket ndek tahun laun sedih doang tahun kuning solah rua lagu tengah tekakan si tikus. Harap rugi jarin, hai sa rugi, sama li rugi. Ya ampun sa terbayar seno barang so jelas. Atau makin harap dara makin. Masih ngindang dara seno. Anak jual dara kan, be dara no ni. No masih kasuru ni. Gande man jelas niki apakah yang tulak ulik dara na tunde. Loe niki saharam-haram mut gawe lagu demen tu. Nah ia ampun dengan tersiksa dalam kubur lantaran makanan haram. Ia ampun hati-hati bapa elek masalah makanan. Kemben makanan saharam niki ia jari 4 jari. Darat ia elek makanan. Daging berasal elek makanan. Ia makanan sak tama jari 4. Jari darat, jari daging, jari balung. Jari isi tolang tenda. Daik selanjutnya nggih napi aran aparan makanan sak tamu proses jari air mani sperma niki jari anak nggih jari anak nembe asalan elek zat makanan sak pertama niki angkat nenek benga amun anak bengel bapak anak kem tolek manyang kemben mungkin makanan samut kelur niki haram yang penanak nu bengel-bengel. Yang penarak lain zaman Nabi Muhammad SAW. Arak sopok kanak nikinya ken ceramah Rasulullah ken ngaji. Arak kanak main bal niki. Sampai bal niki sampai julun Nabi lain bal niki. Sin tendang si kanak niki. Mo pelai kanak niki sin bait bal niki. Ile julun Nabi den habat-habat gadak kan Sina Umar niki. Gadak Sina Umar enga sa kanak din tau ada. Den tahun ada sampai jorak oleh jurun Rasulullah cikan ngaji anta tegur ke anak niki si Rasulullah aku menang bahasa Abu Rasulullah ndek tegur naden bahasa ya ampun bahasa Rasul inilah contoh akibat dengan toa sandi tahu jaga makan karena oleh zaman Nabi niki anak sebengel niki karena mungkin tiang pelunggum samin itu perhatian ya ampun amun makanan halal ibu-ibu jari balung ibadah ia jariin lagu amun tiang pelungum hak makanan saharam ia jari balung gawe maksiat abot sembahyang abot ibadah abot ngaji amun makanan semut kelur no elek makanan haram enggak jauh meditedam doang. Nah yang pun mudah-mudahan sak halal makanan. Apunin malaikat sak keempat wana darrobe sak keempat tunin malaikat tubalaka beruntung kamu saya dengan saya beruntung ingkana mat'amaka minal halal beruntung kamu panjak nenek bahasa malaikat sak keempat apabila makanan kamu sak memkelur seno ya halal wa kuntu
nggih, wa kunta masyghulun bi khidmati zil jalali. Sungguh beruntung kamu yunin malaikat sekempat apabila terpentun dalam kubur. Beruntung kamu apabila laik enggak ansin sibukan diri melek dunia adalah bi khidmati zil jalali, enggak ansin puruk khidmat ibadah jok Allah Subhanahu wa taala. Jadi narak dua dengan sa beruntung dalam kubur, nggih, beruntung dengan sa jaga makanan sahalal. Kita lu anak pertama jawaan diri ini le apa rano ndeen menek nganjang, ndeen apa rani, saka dua ndeen girang gibah, saka telun sin jaga makanan ini sahara. Nah nikilah dengan sa beruntung det pacu ibadah le bawon dunia. Amun wah niki sit jaga insyaallah ibu-ibu, mudah-mudahan tiang pulunggu ya tekican kebahagiaan, ya tekican tiang pulungum kesenangan, amut wah meninggal dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahu jaga diri tele sampat niki nggih, jaga diri tele apa rano menek nganjang nendek penek pakaian amut menek, hati-hati ibu-ibu bapak-bapak, karena tiang pulungum sami mut kadu pakaian sa najis sembahyang din sah, mun sembahyang din sah, ibadah nak kena, menara ibadah nak kena, enggak maut lelah doang nggih. Nah sakedua nonek jaga biwih lisan teniki le begibah, jaga lisan terus batur apot amalan angka Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba bareng-bareng, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba bareng-bareng, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nggih, mudah-mudahan tiang pelunggum sami apa samuk sampean harap manfaat dan barokahnya untuk tiang pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan tiang pelunggum tekican sehat, badai telek lain waktu dan kesempatan. Bersilat tiang pelunggum sami lanjutan zikir, kita zikir, mudah-mudahan dengan niat pelunggum sami mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.